ומלא כסף לחשבון הבנק שלי כסף! והיום יש לנו שני מתמודדים חדשים, תכירו את אחמד וסלים כסף! הם טרוריסטים כסף, הם אוהבים לשחק בגיטר הירו כסף, ואני אוהב מלא מלא כסף! כסף! אז אתם מתרגשים? 50-50. הם מתרגשים לסרט הכי בעריכה. ובכן, בלי עוד עיכובים, בואו נכניס אתכם לבית האח הגדול! כסף! أنت بلغنت ياسر كنت بنانا وعنا تدرني أنت رياليتي بسوشيتا بابليك يا حبوب أنت وعنا ليدي جاجا أنا وحنا بنانا ماستر بلانيا ميشن امبوسيبل يا أحمد عيد سليم فيها بيج برادر بنترجت يا بومبا ومبر تريع يحسب وعنا زون فجد بنانا تدرن عبودهم بابا أختي بنانا في البومبا وعنا ميجا فونتيا بعد سليم سليم سليم! المصدر يديك واسبر! أنا بادر سكاوتشر! טוב, בואי נלך לעשות את המשימה של האח הגדול, שהיא למצוא זין של חזיר ונלך לישון. רגע, מה? בא לגלדה. מה בא לגלידה? בא לגלדה, נו, מה אתה רוצה? מה בא לגלידה? עכשיו מה, את מפגרת? פץ לי בגלדה, דלדקה! טוב, יא פאג'פק. יאו, סלים, איזה מאמי אתה? מה זה תודה? Follow me على تويتر ها؟ فجأة بنانا دي عندي بنتي عفقاش العسردوت بلو عبا وفينيتو فجنا وبخشة كونفرميسيو أحمد؟ أنا gonna blow up؟ بقى باب الربية Oh yeah! أنتي بنانا وأنتي بلاغانية مش هدف لوكا أنا تاتي مومنت وأنا سبركا بتوين أنا وعيلة فجدة سينا هوا تشابلين توديا كورن فليكسية فجدة تشابلينية only كازانوفا فجدة إلتون جون أنت دان كنت أنا جورج مايكل أنا تولد وأنا بوي جون أنت أنتونيو بانديراس أنت وأنا ميكا أنت ريكي مارتين أنت باف دادي أنت إنريكي إجليسيس أنت وأنا יש! תמשיכו לעשות דברים לא מעניינים! כסף! Say hello to my little friend! מה אתה עושה? הכסף שלי! כל הכסף היפהפה שלי! כסף! איפה בקוראן אמרו לכם שצריך לפוצץ ריאליטי שואוז? فتفوز دي قرآن أنا بنانا لبيس عفشت بروغرامية אחמד סלים! عارفين موزة يا بوزي